بوی خمگینیا گو خلکین سریکانیه و گریسپی بزور جمالین خود درکتن و کوچبری باجارین دنبون و بنیزیک بونا سال وگرا داگر کریا ترکیش خاک آروش آوای کردستانی را ولاتین سریکانیه بهیوینه کد زوترین دم ده وگرن واره خواه کلیتین مالین ما زنگار ناگرن کامپینه که بو پشتگیریا سریکانیه هات انجام دان لقمان احمد شیوکارکی کرده لوگوی وی کامپین سازگریه جواشنطن پایتخت امریکا با ما آخوی من پوسترک چیکر جبو وی رو جهان جبو وی هلمتی جی پوستر ده کچک بچوک هیه ده دستیوی ده کلیت هنه کلیت مالی و لدرو بریوی جی کلیت هنه کلیتن جدانه او تیواتایا گو خلکی ما خلکی باجاری سریکانیه کلیت خواه بخور هلگرتن کلیتن مالی خواه چاویوان لری گو روژه که وگرن مالی خواه با آرامی سالك درباس دبا وخلكين سريكانية وجريسبي دوري مال وملكين خنا كسو كارجي دوري هفكتن هن لباجارانا وهنجي لكامبانا عبد الحليم روجناموانك جي سريكانية دبيجا اف كامبين ديزمان حالي همي كوچ بران با لي پێویستە جواکا ناودەوڵەتی هەلوەستên جددی بدە نەمازە بەرامبەری کریارên چەکداران کۆلژێر چاوên ترکیە تێن kirin. گەرەک تشکی بەرفرە چێ ببێ ji بۆ خەڵکێ نە تەنێ لەسەر فێسبوک یا ژی سەر ئالاڤێن وەک بێ سۆشیال میدیا گۆ تشکی لۆ چێ ببێ ئەف ژی تێخواستن گۆ موقفکی سیاسی ناودەوڵەتی هەبێ گۆکارە بێ تشتێک کریارێ گۆ بێکردن vەگەر ینی داگیرکریا تورکیش دەڤێرێ ڕابێ ولۆژی ئەو چەکدارên پێvگرێدایی ji wir derkevin گۆ خەڵک کاربن بە هەسانی vەگەرن nav mal û milkê xwe. نێزی 500,000 کەسی di encama êrişên Tirkiye û grûpên çekdariyên bi ser ve koçber bûn û tanha nikarin vegerin. Lê kilîtên malên wan herdem di berîkên wan de ne. Li kilîtan meyze dikin û bîranînên xwetînin ziman. Lê takengî ev rewş dê wiha bimîne. Ekrem Salih Kurdistan 24 Qamişlo.